ibice umugabo ashobora gukoraho umugore agahita agira ubushake. Ibera abagabo benshi baryonka nk'abonka nk'uko umwana yonka. No, ntago ariko bimeze. Nanone utaryonka nk'uko urira ipompo. Ipompo ijyana esanse muri moteri. Abagabo benshi ngo bameze nk'abantuza nk'abamakanika, uko akuni makanika kurura ipompo iyi ngiyi ijyana esanse muri moteri. No. Aha, turabashuhuje bakunzi ba Rita TV show. Turabakunda cyane. Bagabo, uyu munsi Rita TV show irabaziye. Dore ibanga abagore bose bahuriraho rituma bagira ubushake. Munkurikire neza, mutere ubusonga bugari, mu nyumve neza, kuko ahanini umubare w'abagore benshi niryo bahuriyeho. Ngiye kubanza kubasobanurira ibice umugabo ashobora gukoraho umugore agahita agira ubushake. Icya mbere, wakora ku ibere. Umugore iyo umukoze ku ibere cyangwa ukaryonka, aho ngaho rero reka tuhasobanure neza uburyo ushobora konka ibere. Ibera abagabo benshi baryonka nk'abonka nk'uko umwana yonka. No, ntago ariko bimeze. Ibere umugabo aryonka asa nk'uririgata kandi ari narikaresa. Ushobora kurigatiri ukora ku moko hirya kugira ngo umugore agire bwa bushake, kandi abagore twese tubihuriyeho. Reka ndivuge ibanga ryanyu uko tubigenza. Karese y'amabere irakenewe cyane kugira ngo umugore abe yakwirekurira. Karese y'amabere, ririgate neza, ririgate use nk'uryumva neza, nk'uryonka, ariko nanone utaryonka nk'uko urira ipompo ijyana esanse muri moteri. Abagabo benshi ngo bameze nk'abantuza nk'abamakanika, uko akuni makanika kurura ipompo iyi ngiyi ijyana esanse muri moteri. No, ntawe mucuranwa, umugore n'uwawe, muri mu gisenge, mu cyumba cyanyu muri babiri, bikore utuje kandi ufitemo n'ubwenge. Ibere rifate, uriryonke, urikarese, ukora ku moko gake gake, bituma umugore yirekura. Ntawe mucuranwa, nta mugore ntawe mucuranwa. Noneho iyo karese y'amabere nimuyitondera, uzasanga umugore wawe akwirekuriye, akwiyumvishijemo nyine, akirekura ahantu hose umubiri ukabohoka neza. Ndabibabwije ukuri mwa bagabo mwe, reka mbahishurire amabanga tujye dukoresha abagore. Ewana, ibi bintu bikaba munange. None mwari muzi yuko kwibanga ryo gusisa riryohera abagore, akaba yakwirekurira umubiri we wose. Ariko abagore ntago bateye kimwe. Hari igihe ushobora kuba watwara umunwa mu gitsina ugatangirirwa